Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twongere kandi tubifurize igitondo cyiza, igitondo rero cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva mwerereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rero kuri mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera, birumvikana kugira ngo inkuru zacu zikihagera muzajye bona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi ku munsi wo kuwa gatandatu, turi ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi, turi mu mwaka rero w'ibihumbi 2025. Muri iki gitondo rero ni munyemerere mbabwire ko rwose tubahaye ikaze muri amakuru agezweho. Hanyuma rero tubahaye ikaze mwe dukurikiye muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, hanyuma kandi namwe mudukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, nago tubuze kurenza ingoye n'abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika ndetse n'ahandi hose hajya hatandukanye. Reka tubabwire ngo ikaze muri aya makuru. N'amakuru yacu n'ubundi agiye kugenda agaruka muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko muri minsi ariho amakuru yacu abagenda yibanda, aho tugiye kugaruka tukababwira uko biramutse bimeze n'ubundi muri bice mu by'ukuri ikomeje kugenda beramo intambara n'imirwano ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, aho ibintu bikomeje kugenda biba ibicika. Mu by'ukuri imirwano ikomeje kugenda iba mu bice bigiye bitandukanye, haba muri teritwari rero ya Rucuru, Masisi, Nyiragongo ndetse we na Rubero na Warikare. Aha ndavuga muri Kivu Amajyaruguru, ariko ku rundi ruhande wagera no muri Sud Kivu no gasanga mu nkengero za Uvira, aho ngaho rwose muri teritwari ya Fizi nayo hose ugasanga ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. So niyo makuru tugiye kugenda tugarukaho, ariko ku rundi ruhande tukaza kureba n'andi makuru avugwa hirya no hino. Ubwo rero turaza kuba twifashisha n'ubundi bagenzi bacu cyangwa se abo dusanzwe dufatikanya ikiganiro, harimo rero witwa Machachari, hakaba harimo uwitwa Vincent. Bose nibo tugiye kuba turi kumwe hano muri iki kiganiro cyo muri iki gitondo. Hanyuma reka tudatinze rwose amakuru yacu duhite tuyahera duhite duhera n'ubundi mu bice biri kuberamo imirwano nk'uko amakuru yacu arimo kugenda abivuga. Reka amakuru yacu tuyahere hano n'ubundi muri Uvira, ariko first of all reka tubanze tuhashyireho Bwana Machachari twinjirane mu kiganiro. Ku munsi w'ejo rwose yiriwe mu kazi gakomeye cyane, avuga uko byaba kose ngomba gukora ibishoboka byose mu by'ukuri tukagira gutya tukabageza amakuru aremereye cyane. Ubu tuvugana rero ngo ahantu bita mu nkengero za Uvira hakaba n'ubundi haramutse humvikana urufaya rw'amasasu, haramutse humvikana amasasu menshi cyane. Aya masasu rero akaba ari amasasu rwose navuga ngo aramutse n'ubundi ntago turamenya ngo ese ni M23 iramutse igaba ibitero kuri ziri huriro riri guhangana mu by'ukuri bahanganye, ririmo coalition cyangwa se cya gisirikare cya FARDC n'abambari bacyo, ntago twamenya. Gusa ndabona Machachari ku murongo wa telefone ntabwo araboneka neza, bwo reka mpite shiraho Vincent ariwe tubanza rwose kuba tugenda tuganira cyangwa se tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Ndabona rwose bikomeje kugenda bizamba rwose hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Ndabona Vincent ku murongo wa telefone already yamaze kuhagera, nabwo birumvikana ko tugiye kwa turi kumwe. Waramutse neza Bwana Vincent? Neza fighter. Ndakomeye cyane. Igitondo cyiza ndetse na weekend nziza Bwana Vincent. Igitondo cyiza kuri twese. Noneho se uyu murongo uri gukora neza, urimo uratwumva neza nta kibazo? Byaba byiza ushakiye ku wundi murongo niho byacamo neza, kuko ntabwo ijwi rimeze neza gutya. Nge ndumva rimeze neza, ariko nyine ubwo niba ari kubyumva ubwo niwo bitameze neza, reka nze nshyire kuri uwo murongo hanyuma tumanuke n'amakuru aremereye cyane aramutse rwose agezwe muri iki gitondo. Tishakira kuri wa murongo, ati niho ibintu biragenda neza cyane, ati nibwo rwose ibintu biri bube bimeze neza cyane. Gusa icyo nababwira cyo nuko ibice byinshi rwose biramukiyemo imirwano. Katurebe uyu murongo wa Vincent rwose abari kando abari kando rwose
reka turebe ku murongo wa telefone turimo turamushakisha aha Vincent ku murongo wa telefone ndabona rwose. Waramutse neza Vincent? waramutse neza fayita. aha naramutse neza nanjye. aha nizere ko noneho rero mu by'ukuri ubu turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma Vincent, tumanuke n'amakuru agezweho aramutse mbere ya byose mbere ko twinjira muri ya makuru y'ubusesenguzi, tubanze turebe kuri update z'uko biramutse aho muri ibyo bice n'ubundi. uko biramutse mu mujyi wa Goma kuri uyu mugoroba bwije neza, nta kibazo cy'umutekano cyari gihari, hameze neza, abaturage bagendaga kandi bakora ubucuruzi uko bisanzwe. Yego. wakomeza ariko mu bice bya Kivu y'Amajyepfo nko mu mujyi wa Bukavu ugasanga harimo ibibazo kubera yuko inkongi y'umuriro bikeka ko ishobora kuba yakomotse ku mashanyarazi muri komine Kadutu, yatwitse amazu agera kuri 39, hitana umuntu umwe, umwana w'imyaka 7, abagera muri 570 na bangahe nabo babayeho nabi kuko nta buryo bw'imibereho bafite bavuye mu byabo. Icy'umutekano naho hirya no hino mu mujyi wa Bukavu urahasanga nyine abantu bakitwaje intwaro ariko bagenda batera ubwoba abantu, nk'uko amakuru dukeka abaturage bagiye babitubwira ati tujya kubona tukabona abantu baraje batwatse amafaranga, batwatse telefone, ati ntabwo ibintu bimeze neza, umutekano byo ntabwo urafata ku buryo bukomeye ubigereranyije no mu mujyi wa Goma. kuko no gukora bizinesi ntabwo abaturage bakora bizinesi nk'uko mu mujyi wa Goma babikora, nubwo nawe hakirimo ibibazo, ariko ugereranya iyo mijyi yombi ubona ko umujyi wa Bukavu ugifite ikibazo. Yes, Visa, reka noneho twinjire mu makuru sasa aremereye cyane. Duhere kuri iyi nkuru ivuga ko muri Warikare umutwe wa M23 wakomeje kongera ingabo mu bice bigiye bitandukanye. Nahoze mbona muri Kivu aho ngo babyutse bari guhunga, ubwo nabyo tugiye kugenda tubigarukaho, ariko first of all banza utubwire kuri bigendanye nuko mu by'ukuri ingabo ziyongereye cyane hano muri teritwari ya Warikare. Ni amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye ndetse na sosiyete ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Baravuga yuko hamaze iminsi ingabo za M23 ziyongera mu gace ka Warikare. Bikavuga yuko rero M23 kubera uko ibona imyiteguro iri gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ko nayo iri gukomeza yongera ingabo cyane cyane nko mu gace bita Mpeti, mu gace Kampinga, kugira ngo bayisatire mu buryo buhoraho. Bikavuga yuko rero yaba abasirikare bamaze gutozwa ejo bundi za Rumangabo, yaba n'abandi bari mu bino bice byegereye Warikare, bose bongereye imbaraga kugira ngo bahagere neza kandi bazabashe guhangana n'abacanshuro bari muri bino bice. Ndabizi yuko no mu kiganiro n'itangazamakuru M23 yakoze cyari kiyobowe na Professeur Dr Freddy Kaniki ndetse na Benjamin Bonima, umunyamabanga uhoraho w'ihuriro M23. Bavuze ko Kisangani hari abacanshuro bafite nationalité americaine ndetse hakaba hari n'abacanshuro baturutse muri Colombia. M23 rero kongera imbaraga aho ngaho kubira abo bacanshuro kugira ngo batabuza umutekano abaturage b'igice ikontorora, kandi bavuga yuko bari kwakira n'imbaraga nyinshi mu buryo bw'ibikoresho kugira ngo babashe kurwana ku baturage bari muri bino bice bakontorora, kubera ko yaba Wazalendo, yaba FARDC, yaba Abarundi ndetse n'abo bacanshuro ubona nta kindi bagamije keretse kubuza umutekano abaturage bari mu bice M23 ikontorora. Bwana Vincent, biragaragara ko ngo abo basirikare ba M23 mu by'ukuri ngo bagishizwe ahantu bita ngo ni za Kibati, ngo niho abasirikare bashyizwe ba M23. Gusa igitangaje nuko ngo abasirikare ba FARDC bari ahantu bita ngo ni za Kibuwa, ngo ubu tuvugana muri iki gitondo babyutse bahunga, barimo baragenda biruka bahunga, ibintu byakaze Bwana Vincent. Saho gusa kubera yuko naho bita Penti bahashyize abandi basirikare,
ibyo byatumye nyine umujyi wa Pinga n'abasirikare bari barimo ba FARDC nabo batangira kwegera hirya kubera yuko Pinga ni umujyi umaze iminsi M23 ubona yifuza kugira ngo nawo iwushyire mu mijyi kontorora. Byose rero byateye panike haba mu baturage, haba mu basirikare barwana ku ruhande rwa leta, haba mu mitwe yitwaje intwaro iri mwa bino bite yindi. Ni ibibazo nyine by'umutekano muri rusange bihari ku buryo yaba M23 nta mutekano yizeye mwa kano gace. Ari mpamvu kongera abasirikare ndetse n'ibikoresho yaba arwana ku butegetsi bwa Kinshasa nta mutekano bizeye kuko ubona M23 iri kongera abasirikare kongera n'ibikoresho. Ibyo byose bahita bigaruka ku baturage bigatuma abaturage nabo bagenda bahunga, ariko nabo abasirikare bataraba umwuga bo muri FARDC nabo bakagenda bava mu bice barimo kubera yuko batinya umuriro wa M23. Ibintu byakomeye ariko ndabona already Machachari nawe arimo aragenda aboneka kandi niyo yagiye kwegera aha hantu wagira ngo ejo rwose ubwo bagendaga bideployinga muri ibyo bice nawe wagira ngo ari kugenda rwose abegera cyane kuko arimo arankomanga arimo aranyandikira ambwira ati rwose nahageze ati ndimo ndabona rwose ibifurumba arimo kugenda bagengwa birukanka mu kanya araza kugenda duha amakuru kuri iyo verisiyo cyangwa se kuri iyo ngingo. Hanyuma vise ku munsi w'ejo rero mu by'ukuri His Excellency Paul Kagame akaba yaragiranye ikiganiro n'itangazamakuru bimwe mu ngingo zikomeye cyane yaba yaragarutseho Vincent, ndagira ngo nazo tuzigarukeho. Nibyo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ikiganiro nk'uko byari biteganyijwe kandi byari byatangajwe. Byari biteganyijwe yuko araza kugira ikiganiro n'abanyamakuru ku byerekeranye n'umunsi mukuru wo kwibohora ku nshuro ya 31. Ariko urebye ikiganiro cyakozwe uko twagikurikiranye ku bitangazamakuru by'igihugu yaba ibyigenga ndetse n'iby'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA n'imbuga nkoranyambaga zayo, babonye ko iki kiganiro kibanze cyane ku masezerano yasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika y'u Rwanda agasinyirwa i Washington ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Paul Kagame rero mu gutangira ikiganiro yabanje gushimira Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uruhare yagize mu gutuma n'amasezerano asinywa. Nshimira aravuga ati nubwo abantu bamugaye bavuga yuko aya masezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ziyabonamo inyungu z'ubucuruzi kurenza ibindi, nibura nawe yafashe n'umwanya aha agaciro abaturage batuye mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu Rwanda. Ntiyakomeza kwita ku bibera muri Ukraine n'Uburusiya gusa cyangwa mu bibera mu burasirazuba bwo hagati, ariko anita kwa kino kibazo afata umwanya aba umuhuza mwiza kugira ngo ano masezerano asinywe. Ariko Perezida wa Repubulika wabonaga ashidikanya ku byerekeranye n'ishyirwa mu bikorwa by'aya masezerano ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Vincent ariko yanavuze ko ngo Gisekedi rwose ngo ubutegetsi ngo ni nka kado bamwihereye. Nabyo twari kubigarukaho mu byo yagiye atangaza nuko narimereye ku byo yavuze ko aya masezerano agaragaza gushidikanya ku byerekeranye n'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izashyira mu bikorwa aya masezerano. Avuga ati njyewe nk'u Rwanda tuzashyira mu bikorwa ibyo twiyemeje kandi twasinye. Ntabwo bikuraho ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ibanza gukora ibyo igomba gukora natwe tugakora ibindi. Garuka kuri FDLR aravuga ati twebwe FDLR ntabwo tuyifuza na gato kuko FDLR ni ikibazo gikomeye, irabuza umutekano abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda cyo mu burasirazuba bwa Kongo, ni menace ku butegetsi bw'u Rwanda. Rero nta kindi gikwiye nuko ibikubiye mu masezerano bishyirwa mu bikorwa nta zindi nzitwazo. Yego. Ati kuba amasezerano atashyirwa mu bikorwa Amerika nta kizabihomberamo ahubwo twe bireba nitwe bikwiye kuba bigiraho ingaruka. Aza kuvuga rero ku cyerekeranye n'uburyo Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yabonye ubutegetsi.
aravuga ati Felix Tshisekedi Tshilombo yabonye ubutegetsi binyuze muri kado, ni umuntu bihamagariye bamushyira mu biro bamwicazamo ati umutangabuhamya wabyo natanga ni perezida wa Egibuti, natanga ni perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo ndetse na perezida wa Kenya ku masezerano yasinywe hagati ya Joseph Kabila ndetse na Felix Tshisekedi kugira ngo bihere ubutegetsi. Felix Tshisekedi rero ari ku butegetsi nk'umuntu utarigeze utsinda amatora ahubwo wabugabiye, kandi urabizi yuko ibintu byavuzwe kenshi ko hari amasezerano ari hagati ya Tshisekedi ndetse na Joseph Kabila yo kumugabira ubutegetsi. Bamuhamagaye nk'umuntu babonaga ufite ibitekerezo kandi utari umuhezanguni, ibanga yuko Martin Fayulu yafata ubutegetsi kandi babona afite ubuhezanguni. Perezida Paul Kagame yavuze rero, ni nabyo bikunda kuvugwa n'ihuriro rya AFC 23 bavuga yuko Tshisekedi atatsinze amatora. Urabizi yuko uyoboye rino huriro Corneille Nangaa Yoberwa ari we wari perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora muri 2018. Abantu uburyo bibye amajwi bakayamwibira kugira ngo barebe ko igihugu cya Kongo cyajya ku murongo, ibanga yuko bagiha uwo bita Buganguni Martin Fayulu. Perezida Paul Kagame rero agaruka ku byerekeranye n'amasezerano, avuze ati twebwe ibyo dutegekwa tuzabikora, atari ko bisaba yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibanza gukora ibyo itegetswe kubera ko hari ibyo ikora ngo natwe tubone kugira ibindi dukora. hari n'icyo yavugaga cyane cyumvikanaga, ni bya bimaze iminsi biteza kuvuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye kuba yambura intwaro ndetse inasenya umutwe wa FDLR, noneho u Rwanda rwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi. Uzi yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga yuko gukuraho ingamba z'ubwirinzi no gutenya umutwe wa FDLR bizakorwa rimwe, ndetse na Sad Buros umujyanama wa Perezida Trump muri Afurika nawe akaba ariko yavuze, ariko u Rwanda rukavuga ruti Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite inshingano zo gusenya FDLR natwe tugakuraho ingamba z'ubwirinzi. Perezida Paul Kagame yavuze ijambo rikomeye kuri iki kintu, avuga iti igihe cyose FDLR kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa ikiriho, ikibazo ntabwo kizakemuka. Bivuze ibintu byinshi, bisobanuye ibintu byinshi, kubera yuko u Rwanda rukunda kugaragaza kenshi ko ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biterwa n'uyu mutwe wabo ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Paul Kagame yaravuze ati ntabwo twakomeza kwihanganira ko abo bantu bakomeza gutotezwa no kugirirwa nabi. Ubundi ni gute dushinjwa ko dufasha M23 mu gihe M23 yateye iturutse mu Buganda ntibayivuge bakavuga twe? Abaturage batuye mu burasirazuba bwa Kongo bavuga Ikinyarwanda ntabwo ari bo bijyanyeyo, ntabwo bahatuye kubera ubushake. Ati birazwi mu mateka nuko abantu bashaka kubyirengagiza. Ati ntabwo abantu bakwiye kwemera yuko rero FDLR zikomeza kubabuza umutekano n'uburyo ikwiye gusenywa hakurikijwe ingamba zagiye zifatwa ndetse n'amasezerano yagiye asinywa. Iyi FDLR bwana Vincent ariko ngo yaba yasohoye itangazo nayo, iryo tangazo rya FDLR rigizwe n'izengi ngo bwana Vincent? Twabonye ibaruwa yanditswe n'umutwe wa FDLR ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi, yandikirwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyakubahwa Donald Trump, aho iyi baruwa ya FDLR ivuga yuko basaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kutumva ibyo u Rwanda ruvuga by'uko ikwiye gusenywa, bakana yuko ari abajenosideri cyangwa umutwe w'iterabwoba, baravuga ngo bo ni abantu ngo bari aho kugira ngo bacunge umutekano w'impunzi z'abanyarwanda. Kandi urabizi yuko baba ari abahungutse, yaba ari ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'abahoze muri FDLR badahwema gutangaza ko uyu mutwe wa FDLR wafashe izi mpunzi bugwate. FDLR ikavuga iti twebwe nk'abasirikare baharanira kubohora igihugu cy'u Rwanda, basaba yuko twajya mu biganiro n'ubutegetsi bwa Kigali kugira ngo ibibazo biri mu gihugu cy'u Rwanda bibashe gukemuka. Urabizi yuko u Rwanda rwagaragaje kenshi yuko
rudashobora kujya mu biganiro n'umutwe wa FDLR ugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi. Ni nabyo perezida Paul Kagame ejo yagarutse aravuga ati ntabwo twifuza FDLR. Bakavuga bati ntabwo kuvuga ngo FDLR bitewe byarageragejwe kenshi, ingabo z'u Rwanda zifatanyije na FARDC ntabwo byagezweho. Ati niba birakubivuga u Rwanda rwo rwikenerera amabuye y'agaciro, niyo mpamvu rukomeza rutugira urwitwazo ko duhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa mu karere. Ati ntabwo ari byo, ntabwo mukwiye kubireba. Iyi teze bavuga gutya, iyi topic bagaruka ko u Rwanda ruba rukeneye kwiba amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urabizi ko ari byo bikunda kuririmbwa na perezida Ndayishimiye ndetse na perezida Tshisekedi. Ubona ari byo n'ubundi bagarukaho abo muri FDLR, kandi urabizi ko basanzwe bafatikanyije mu rugamba rwo guhangana na M23 ndetse no kubyaza agaciro amabuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Aha rero iyi baruwa yahise yandikiwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyine n'ubundi FDLR itakoze icyo twabonye, yashimye ko aya masezerano yasinywe ari kubona itayemera mu bwuzure bwayo. Ariko iyi baruwa twabonye kopi bayigeneye perezida Paul Kagame, bayigenera perezida Cyril Ramaphosa, bayigenera perezida w'u Burundi, bayigenera perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bayigenera perezida wa Tanzania, bayigenera perezida wa EAC, bayigenera umuyobozi wa Union Africaine ndetse n'abandi. Ibi rero uribaza impamvu bayigeneye by'umwihariko ku ikubitiro bayigeneye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na perezida w'u Burundi. Ukibaza impamvu aribo bagenewe kopi kurenza abandi ku mwanya wa mbere, ariko wabisesengura neza ugasanga nuko n'ubundi basanzwe bafatikanya mu bibera mu burasirazuba bwa Kongo, kandi ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi aribwo bubahaye indaro. Aha, nguko rero ubwo ni ibaruwa ya FDLR rwose irimo iratakamba ngo irebe ko ibyo byo kuyihiga nibura byavaho. Ubwo si ubwo tuvuge ko bari buhagarike kuyihigara? Urebye ibisubizo perezida Paul Kagame yatangaga ku banyamakuru, wabona agashidikanya ku byerekeranye n'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyira mu bikorwa icyemezo cyo gusenya umutwe wa FDLR. Wanareba ibyagiye bitangazwa n'abayobozi batandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wareba minisitiri w'ububanyi n'amahanga Teresa Zagna Kayikwamba ndetse n'umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya, ubona yuko ibyo gushyira mu bikorwa aya masezerano ku byerekeranye no gusenya umutwe wa FDLR haracyarimo ikibazo gikomeye cyane. Aha, nguko rero uko ibintu bimeze bwana Vincent. Hanyuma Vice, andi makuru rero akavuga ko ngo muri Masisi ngo nibura abantu bagera kuri 6,700 nibo bahunze imirwano ya Wazalendo ndetse na M23 bwana Vincent. Abantu ni benshi? Nibyo, ni abantu benshi bagera mu 6,700 bahunze ibice bitandukanye byo muri Masisi, mu gihe Wazalendo ndetse n'umutwe wa M23 bari bahanganye. Bahunze ngo n'ubundi igisabe kuba bagihunga, n'ubundi baracyahunga kuko hari uduce tukirimo imirwano iterwa n'uyu mutwe nyine wa Wazalendo. Abaturage rero bakaba barahunze bakava mu byabo bagahungira imbere mu gihugu. Ibyo bikaba bituma nyine bakomeza kubaho mu buzima bubi. Sivile rero mwa kano gace ka Masisi iragaragaza yuko aba baturage bahunze babayeho nabi. Twigeze tunabonaho batangiye kurwara korera kubera ubuzima bubi babayemo. Ni ikibazo rero kireberwa mu buryo butaguye kubera yuko ubutegetsi bwa Kinshasa ntacyo bukora kugira ngo bibashe gukemuka, ngo bureke gukorana n'uyu mutwe wa Wazalendo, ahubwo Kinshasa bugakomeza kubaha amafaranga ndetse n'ibikoresho kugira ngo bakomeze kubuza umutekano abaturage, noneho babone icyo bashingiraho berekana yuko agace M23 ikontorora
kadafite umutekano. Bukavu rero ngo amazu 39 yafashwe n'inkongi y'umuriro. Iyi nkongi yaba yatewe n'iki bwana Vincent? Iyi nkongi nk'uko nari nabanje kubigarukaho ngo yatewe, birakekwa ko yaba yatewe n'amashanyaraza installation mbi. Habayikomerekeyemo cyangwa se bayiguyemo? Nibyo nari nagarutse muri update, havugwa yuko hapfuye umwana umwe w'imyaka 7, abandi bagera muri 570 n'abangahe nabo bakava mu byabo bagakwira hirya no hino kubera ko ibyabo byarangiritse, nta buryo bw'imibereho bafite, barimo barazembera. Yes, Vincent, reka tukurekure twakirana amacacari mu by'ukuri atugezeho update ku bigendanye n'urugamba cyangwa se uko muri biriya bice n'ubundi imirwano iramutse, dore ko mbona mu by'ukuri muri bice byose haramuka imirwano bwana Vincent. Urakoze cyane, ndagushimiye. Nguko rero mu by'ukuri yari Vincent. Reka ahubwo duhite twakira macacari reka tumurebe rwose ko tumubona ku murongo wa telefone kugira ngo nawe atugezeho update cyangwa se uko ibintu biramutse muri iki gitondo, aho mu by'ukuri ibintu biramutse bikomeye, ibintu biramutse rwose bikomeye muri teritwari zigiye zitandukanye hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Ndabona macacari yamaze kugera ku murongo wa telefone. Waramutse neza bwana macacari? Naramutse bwana Fighter. Natwe twaramutse neza. Mbere ya byose reka tukwifurize weekend nziza Mutara. Murakoze cyane, namwe nizere ko kabisa ikomeje kugenda ibu buryohe. Ko numva injereri zivuga se iri joro kandi niburi ureka bukabanza bugaca, ariko nawe rwose ntago ujya uryama pe. nta mpamvu yo kuryama. abakunzi ba Jeno Official mu by'ukuri tuba tugomba kubabwira uko situation iba imeze muri rusange n'uko biba biramutse. Ni byiza cyane yuko mu by'ukuri amakuru y'imbere kabisa bayagezwaho mu hambere, apana bya bindi byo kumva amakuru. Niyo mpamvu twebwe tuba twazindutse cyane kabisa. Bwana macacari, reka duhere kuri iyi nkuru ivuga ko ngo abarwanyi ba FARDC cyangwa se ba guverinema n'abambari babo muri iki gitondo ngo baramutse bari guhunga, bazinze donc bya bikapu babahaye byo kwitwazamo ibikoresho byo ku rugamba, babyifashije rwose ngo babibikamo twabo bazinze. Ubu barimo ngo bafashe imihanda, barimo baragenda bahunga birukanga kabisa. Baramutse bafunga bazinga twamushe, dore ko mu by'ukuri ari nk'umuco wabo tunabivuze. Basanzwe bahunga ni nyuma y'uko ahangana muri teritwari ya Warikare, byumvikane neza mu gace ka Kibati. Iyi ngiyi Kibati murabizi ko ikontororwa na M23, ariko imbere yaho gatoya mu birometero bitari byinshi cyane hakaba hari agace mu by'ukuri ka Kibuwa. Ahangaha rero Kibuwa nyuma y'uko mu by'ukuri bahakosorewe ndetse na force zari ziturutse mu gace kubita Kayirenge, force ndavuga force za AFC mu 23 zari ziturutse Kayirenge, ni mu ruhande rw'ibumoso. Barabinjirira ndetse bo bari biteze ko force zishobora kubatera zaba ziturutse Kibati, biza kurangira abaturutse Kayirenge aribo babarase ku rwego rukomeye cyane. Ubu ngubu rero M23 yongeye gusubira inyuma gato, yisubira mu birindiro byabo bya Kibati. Rero ubu ngubu nyuma y'uko bumvise ko habaye deployment zikomeye cyane ndetse zerekeje ahangaha Kibati ndetse no mu gace ka Gasheberi, baramutse bazinga ibyambushe batari bumva n'icyitwa urusasu bwana Fighter, aho bari kugenda ngo berekeza Warikare kuri teritwari. Kugeza amagingo yangaya rero ntituramenya amakuru wenda yaba ari gutuma bahunga, uretse kumva ko hari deployment zagiyeyo ni muri axe zose, dore ko n'ubundi atari ahangaha gusa muri iyi axe ya Warikare bakomeje kugira ubwoba, dore ko no muri groupement ya Kisimba ndetse na groupement ya Ikobo. Iyi groupement ya Kisimba nayo iri muri teritwari ya Warikare ndetse na groupement ya Ikobo biri muri teritwari ya Warikare. Kugeza ubu ngubu M23 ya deployinze mu gace ka Peti ndetse mu gace ka Burayi, ndetse kugeza amagingo hari ingabo nyinshi bivuga ko zageze mu gace ka Mutsanga, Busatira, mu gace ka Kishone, mu gace ka Banankoyo, mu gace ka Banamurushya, umusozi wa Nkobe. Kugeza amagingo ya wigeze uberamo imirwano ikomeye cyane, warigaruriwe
nka M23 wasubira inyuma muri groupement ya Ikobo ukajya mu gace ka Bukumbirwa ugasanga M23 na kira gakontorora ndetse hamaze kugira ingabo yemwe na Rusamambo naho ingabo ni nyinshi bwana Faita. Ibi ngibi rero bikomeje kugaragaza yuko Warikare mu by'ukuri haba ku ruhande rwa Warikare centre haba ku ruhande rwa Pinga hose hakomeje mu by'ukuri kurangwa n'ubwoba ngo budasanzwe bwo ku rwego rwo hejuru bwana Faita. Bwana Machachari, uravuga ku bigendanye n'ubwoba birumvikana bwatangiye ndetse no kugaragazwa n'iryo hunga ry'abo basirikare. Bwana Machachari, kuko mbona n'ubundi ntaho bava bajya, kuko nzi neza iyi Kibuwa iyo uyisotsemo bakubwira ko ngo ni metero bike cyane uhita ugera muri centre ya Warikare. Ibi ntibyavuba bisobanuye ko no muri Warikare bwo bari buze gukomeza bagahunga bavamo berekeza za Kisangani cyangwa iyo za aho bita ngo ni za Mobi. Ni ya style yabo urumva ko nkuko rubigarutse Kibuwa nta birometero mu by'ukuri byinshi uvuye Kibuwa werekeza Warikare, urumva ko ni hafi cyane ndetse uva Kibuwa n'ahandi birumvikana ko iturizo ryabo aranga muri Warikare centre. Kugeza ubu rero niho bari kwerekeza, kandi urumva ko kuherekeza buriya ntabwo wajya kurindira umurima w'ibigori ngo urindire ndani, ngo ahubwo ujya wenda mu nkengero zayo cyangwa se mu mbibi zayo. Ubu ngubu rero gahunda zihari bagiye kurindira umurima w'ibigori bivuga ni centre ya Warikare, dore ko n'ubundi ariho hahereye ndetse na bya birombe byabo bikunze kuvugisha benshi Mangambure bya Alpha Mining, nibyo bagiye kubirindira indani, dore ko ari byo kenshi bakunze kugaruka bavuga ko ngo M23 birwana amabuye y'agaciro ikaza kubereka ko umukuru ko abo batarwanira iby'amabuye y'agaciro, ahubwo bo bafite impamvu nyakuri yatumye bafata intwaro baza kuhava. Ubu ngubu rero noneho kera kabaye bari kujya guhungira noneho hahandi aho batarwaniye muri ibyo bice byo mu nkengero za Iko. Gusa ikibazo gihari bwana Faita nuko Nyabukanya hari umuvandimwe umbwira ati nubwo barimo guhunga hari icyitwa Wazalendo zo muri NDC Renove cyangwa se muri umutwe bakunze kwita ngo ni Ndimendime, benshi bavuga ko ari Ndimendime ariko ni NDC Renove cyangwa Nduma Defense of Congo, ni umutwe uyobowe na General Autoproclame Guido. Baravuga ko ngo batari bubihanganire ngo mu gihe cyo FRDC ikomeje gufunga ibyanguke byayo utujerekani ndetse n'udusafuriya twose bagashyira ku mugongo berekeza Warikare, ntabwo bari bubibemerere, ahubwo barabategera mu mayira. Ahangaha naho hateganyijwe kuza kurasana ku mpande zombi hagati hariya. Uvuze ku bijyanye na Maimai ya Ndimendime uhita unyereka cyangwa se uhita nibuka n'uwitwa ko yitwa ngo ni Jean Marie na Nyatura yiwe, ngo nabo baramukiye mu rugamba hano muri za Masisi aho bagabye ibitero bwana Machachari. Ibitero bya Jean Marie cyangwa se by'iki cyamake ubwo navuga ngo ni Nyatura bimeze bite ku by'ibi bitero? Kabisa ni ibitero nabyo bizindutse bigabwa muri ibi bice byo muri territoire ya Masisi. Yes nkuko rubigaruto iyi territoire ya Masisi hano umupaka byumvikana n'iyi Warikare biraturanye, kuko urareba ko uvuye mu bice Jean Mara kontorora uhita uhuza neza n'ibice by'uyu Guido Chimerayi kontorora, ni ukuvuga ngo uvuye Zabibwe ukazamuka ukajya mu bice birimo za aho bita za Kivuye ukagera ku Ihembe, ureze ku Ihembe wagera aho bitabiriye n'ubundi ukagera Ipinga. Urumva ko byanga bikunze bafite imikoranire iri hafi, dore ko barwana ku ruhande rwa leta. Uyu rero nawe aramutse agaba ibitero mu bice birimo Zabibwe, uyu ni Maribonane uyoboye umutwe w'Abanyatura ariko bakunze kuvuga ngo ni ANCDH, ni umutwe ayoboye ndetse ayoboranye n'abandi barimo abitwa ba Inyasi, barimo abitwa ba Nyeganyega, barimo n'abandi bagiye batandukanye benshi bamwe bagiye ndetse bitwa. Amakuru ahari rero ngo uko bagabye igitero muri iki gitondo mu gace kabibwe, ariko ngo hakaba n'andi masasa ari kumvikana muri axe ya Nyange. Hanyuma bikaba bivugwa ko mu gice cya Macumbi ndetse na Kitso ndetse na Ruhanga, ni uduce natwo turanga hafoti za M23 ziherereye Ibweru, akaba ari bo nabo kugeza amagingo ndetse n'abari ibibwe bari gusubiza inyuma ibi bitero. Gusa abenshi bakavuga ko kuba bari kuzamuka bari kwerekera hano mu bice birimo za Mpati ngo nuko agace ka Mpati nako nyuma yuko kagaruwemo umutekano ndetse na Kivuye M23 kagaruwemo umutekano. Ubu ngubu hagezeyo amatungo magufi ndetse n'amanini
ikintu kitari kihaheruka. Ubu rero ngo kuba bafite plan yo kujya gusahura amatungo muri biriya bice, gusa ngo hari n'amakuru bari bahawe bwana Faita, ngo bari bahawe amakuru yuko ngo bashobora kuba muherekeje ngo force nshya, ngo abasirikare bashya ngo batamenyereye area za hariya cyangwa se ikirere cyaho. Baravuga bati reka tubafatiranye bataramenya ikirere turebe niba dushobora kubasubiza inyuma, ariko ntabwo bamenye ko aba basirikare bahasanze abagenzi babo nabo bagomba kubanza babamenyereza ikirere, kandi umusirikare atagomba gudeployinga muri area atabanje yiga cartography yaho. Rero icyo nicyo M23 ibarusha, bahageze bakomeje gukubitwa ku rwego rwo hejuru cyane. Gusa amakuru angera arambwira ko mu gace kabibwe ko abasasu yaturutse mu masaha y'isa 9, urumva isa 9, ndetse ngo kugeza ubu ngubu ndetse no mu gace kaza Macumbi ndetse na Kito hakaba hakomeje mu by'ukuri kumvikana urusaku rw'amasasu, ariko M23 iri gushiringa muri ibyo bice, ariko abazamutse bakaba begeye imbere baturutse za Ruhanga ndetse bashaka kwerekeza mu bice birimo za Nyange. Kugeza ubu ngo babafungiye sentire cyangwa se umukandara ukomeye cyane ku buryo kingo badashobora kuharenga. Biriya bice bwana Faita M23 yamaze kuhafunga ku rwego rukomeye cyane ku buryo ikitwa Mayi FDLR badashobora gupfa kwitokeza ngo bigarurira agace. Mbere yuko bwana Macacare tuva muri ibyo bice bya hakurya iyo ngiyo, ubwo reka tubanza dusimbuke tugaruke gato muri Warikare, ngo aho pinga naho ngo ubwo bari bwose mu by'ukuri ngo bari kuva bati anytime M23 yahinjira. Ibya pinga aho byo bimeze bite mbere uko tuva muri icyo gice cya za Warikare? Yesu birumvikana pinga yigeze karakajya ari kuva twagiye twigarukaho kenshi. Pinga ifite uburyo ubugeze nko muri butatu, noneho bigaragaza ko pourcentage ndende cyangwa ijanisha ryinshi zigaragaza ko iyi pinga kuvamo bishobora kuba bisa nkaho byarangiye. Ubwo ni mu buryo nge mbivuzemo bitewe nuko iyi pinga iteye ndetse nuko isigaye ihagaze. Mu cyumweru gishize twabwiye abakozi ba Jeune Official yuko FRDC zagize zitya zigafata ibikoresho zari zifite anga muri axe ya pinga, bagatangira ndetse kubitwika, ibindi bakabifata bakabivana aho byari bigenze hariya, ndetse benshi bavuga ko ngo bimwe byagiye byurira muri helicopter cyangwa se muri kajugujugu ya MONUSCO bikajyanwa Warikare ku zone. Ubu noneho rero ikidasanzwe dushobora kugaruka kuri aka gatozi ka pinga nuko posi nyinshi nkuko mu bice byose turi kugenda tugarukaho, ndetse nyuma y'ipasinga ry'abasirikare baje mu 23 hose hagiye hongerwa amaraso mashya. Ibi ngibi ni impamvu iyi muzi igaragaza ko M23 ishobora kuba ifite gahunda kuri iyi pinga. Icyambere mu gace karimo hano muri axe hano muri Mpeti ndetse na hano Burayi kugeza amagingo yanga, ndetse na hariya ku kiraro cya Minjenje. Ubu ngubu amakuru aratubwira ko M23 yamaze kuba ihakira ikitwa umusirikare n'agasirikare. Benshi bakavuga bati ntabwo ari ukuza gufunga tariyeri cyangwa se gufunga ahangaha kugira ngo Wazaredo batazamuka, ngo dore ko n'ubundi byabananiye, ahubwo hari n'ubundi biragaragara ko bagiye gukubita gasto, kuko benshi mu bitangazamakuru byo muri Congo ngo M23 va faire un assaut de pinga dans un bref délai, niko bari kubivuga mu Gifaransa, ati M23 ishobora gusimbukira hano ipinga ati saa iyo ariyo yose. Urumva ko bo bamaze kuba babyisetingamo. Ikindi wasubira inyuma gatoya ugasanga uduce twinshi turi mu mugongo w'ipinga, ndetse nk'uyu musozi wa Kisone wari umaze iminsi uberamo imirwano. Ubu ngubu amakuru tujya tubwira ko M23 iri kukontorora 100%, nubwo ikitwa Wazarendo muri iki gitondo zigerageje ndetse ngo zifatanyije na FRDC, kuko pinga haracyaba abasirikare ba leta, ndetse bagerageje kurasa gusheringa bakoresheje 12.7 mm, bakoresheje nyine imbuga ya 12 baharasa hano mu gasozi ka Kisone muri iki gitondo. Gusa force ziri mu gace ka Banankoyo ndetse n'uyu musozi wa Nkobe biravugwa ko ngo bashobora kuba ngo bakwinjiye ngo ariko ngo bakahurira n'aba baturutse Bukumbirwa
ndetse na Rusamambu. Urumva urareba uko amakuru aba ameze cyangwa se buriya inzira eshatu ziba zimeze, biragaragaza ko Pinga isigaje inzira imwe gusa yonyine. Ubwo turavuga inzira yerekeje isa nk'aho iciye hariya ku kibuga cy'indege ikamanuka yerekeza mu gace ko bita Mutongo, ariko kandi naho bakaba bashobora kuhaburira inzira kubera ko M23 ishobora kubasatira iturutse Nyabyondo ikanyura Rwibo igahinguka ahangaha Mutongo. Urumva ko rero agato niba basigaranye bari bafite inzira eshatu banyuriramo, bakaba basigaranye inzira imwe bashobora kwerekezamo. Urumva ko ijanita ryinshi riragaragaza ko iyi Pinga yo kuba yabatombe byo mu by'ukuri ari urutwabana bwana Kayita. Yes bwana Macacari, ndabona ntago ibintu byoroshye. Andi makuru tugezeho muri iki gitondo ntekereza ko rwose ibi byo birakaze mu misozi ngo yahitwa za Fizi na Uvira, ahitwa ngo ni Kareherano, ngo ni imisozi yitwa za Kareherano, ni muri metero bike cyane na za Kaziba. Yitwa Wazalendo ngo batezwe ikintu ambushi, ngo ikintu cyuzuye aho ngaho ngo ni ikintu kijyanye rwose n'imirambo. Ibi bintu urabivugaho iki bwana Macacari, ko mbona bitoroshye, ko mbona M23 yongeye kurihanura? Ahagaha bwana Kayita ni mu birometero bike cyane na Kaziba, kandi urabizi ko iyi Kaziba buriya imeze nkaho ari uruhurirane rw'inzira, ndetse twavuga ko ari uruhurirane rw'amateritware. Ushobora kuhaca Answa uri kujya ukomeje ujya Warungu, ushobora kuhanyura uzamuka werekera mu misozi miremire ya Fizi uciye mu Rurambo ukomeza werekera za Minembwe, ushobora gukata ukerekera n'ubundi muri Uvira. Urumva ko ni ahantu mu by'ukuri hari strategique, ni nayo mpamvu M23 mu by'ukuri yavuze ko itagomba gupfa kuhava, kuko niho habuzaga umutekano mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu bindi bice. Rero ni mu gasozi kitwa Kaherano ni ahangaha mu by'ukuri navuga ko iyi ari ambushi muri zimwe zizavugwa na Wazalendo zo muri bice zo muri izi axe. Nk'uko bigarutseho ni ibintu bitoje, kuko aka gace kugeza amagingo amakuru tugira tubwira ko imirambo kugeza ubu yaba kuwarude muri biriya bice, yaba M23 nta mwanya yabonye wo kujya gukora amasuku hariya kugira ngo bahabavane. Babateze ku rwego ngo rudasanzwe bwana Kayita, ubwo bari bahawe na signale ngo yuko haje imodoka ngo zigiye kwerekeza ngo muri teritware ya Mwenga, ngo hari haje imodoka ngo z'amabeni izi modoka zikunze gutwara umucanga ngo zuzuye abasirikare. Noneho uwari wababeye biravuga ko ari umwe mu bo bakorana donc numwe mu bagenerali autoproclame ba Wazalendo. Uyu nguyu bakaba bari kuvuga ko ushobora kuba yitwa General Kahasha, ndetse bagakeka n'uwo bita General Maheshe bababwiye ko ngo amakuru akuruye waturutse muri M23 ngo nuko haje beni cyangwa se imodoka zigeze muri ebyiri z'abasirikare ngo bajye kuzitega ambushe muri ako gace ko ngarutseho ko haruguru ka gace kitwa ngo ni Kaherano. Ahangaha Kaherano rero bwana Kayita baje kuhagera, ahubwo basanga M23 wa wundi wabahaye gahunda yabagambaniye itahabereye. Mu by'ukuri nakwitwa ko ari igikorwa mu by'ukuri ngo batazigera bibagirwa na rimwe cyabereye muri aka gace bwana Kayita. Ubu muri iki gitondo rero buriya bivuze ko n'ubundi imirwano irakomeje. Imirwano irakomeje muri ibi bice, cyane ko nabo ubwabo urumva ko kutumvikana bikomeje kubaranga. Urumva bamwe bashinja abandi mu yuko ngo hari amafaranga ngo barya ngo buriya ni ukuvuga ko niba bahageze bari bagiye gutega ambushe bagasanga nibo bayitezwe. Urumva hagati aho abashobora kuba baharokotse bagiye kubara inkuru. Nyuma yo kubara inkuru urumva ko byanga bikunze bagiye kurasana ahubwo ivumbi ritumuke. Hanyuma bwana Macacari, hari amakuru tukira no muri Sida Kivu avuga ko ngo ingabo za Tanzania nazo zikomeje kugenda zisuka hano muri Uvira ziza zisangamo ingabo z'abarundi. Ibi byo aya makuru atiyate bwana Macacari? Ingabo za Tanzania bwana Kayita ni amakuru yabashije kumenyekana, ariko ubwo yari amaze iminsi ahari ahuzuzwa, ariko abantu bakibaza batese ingabo za Tanzania ziza zite. Gusa amakuru ahari bwana Kayita, igitangaje nuko ngo zitwaza ijoro, ziri kujya zitwaza igicuku, noneho zikambuka, noneho kuvuga ngo zambuka zikoresheje icyambu cyaho bita Kigoma,
bambuka baciye Kigoma barangiza bakakoresha igituku barangiza bagahita bagera hariya ku cyambu cya hariya mu mujyi wa Uvira muri rusange. Urumva ko ingabo za Tanzania zikomeje kwambuka ku buryo bw'ibanga cyane zidashaka kugira ngo zibigaragaze, aho byanga bikoza amakuru atugera tubwira ko ari amakuru yatanzwe muri bamwe mu basirikare ndetse ba FARDC babashije kubivuga, bakavuga ko bambuka bakoresheje icyambu cya Kigoma hanyuma bagakubukira aho bita ku icyambu cya Karundu giherereye ahangaha mu by'ukuri mu mujyi wa Uvira. Ibi biragaragaza ko Bwana Faita ari urugamba mu by'ukuri rumaze iminsi rutegurwa, kandi noneho kumva ko 23 yapasingishije abasirikare benshi kuriya, noneho ngo ubwato buri kurara bugenda bari kwitegura ku manywa hariya za Kigoma, ubundi bagakoresha amajoro muri ibi bite. Hari andi makuru avuga ko bya bindi twagiye tuvuga yuko bishobora kuba byavugwaga ko abasirikare ba Sadeke bambuka bakoresheje n'ubundi hariya banyuze hariya muri Tanzania bakagenda bakazajya kubirinduka berekeza hariya muri Uvira baje kunaharwanira. Biragaragaza ko mission yabo n'ubundi itashojwe, ahubwo bari kujya n'ubundi bari gukomereza muri Uvira, cyane cyane ko bitwa ko bageze muri Afurika y'Epfo atari umubare wa nyayo mu by'ukuri ugaragara ku basirikare bose, byumvikana bavuye ahangaha mu mujyi wa Goma ndetse na hariya mu mujyi wa Sake berekeje muri kiriya gihugu. Biravugwa ko rero kuba ata imibare ya nyayo yageze muri Afurika y'Epfo ari imibare mike, bivuga ko hagezeyo abagaragaza ibimenyetso by'uburwayi, abagore bivuga ko baba bafite ibibazo byo gutwita ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, aribo boherejwe muri Afurika y'Epfo, ahubwo abandi bagiye bazunguruka bagaca muri Tanzania bakaba aribo bari kuzanwa ahangaha muri Uvira. Bwana Faita, icyo cyo niko kimeze, byanga bikoze twarabivuze mbere, wenda abantu bagira ngo ni amakuru atariyo, ariko noneho bari kwitwaza ijoro bakinjira hano muri Uvira. Ya Macaca, ntekereza ko wenda aho ngaho birashoboka ko wenda babandi baba baragiye bakajya kuruhuka bakohereza wenda abandi basha, ariko sinumva ukuntu bavana muri Kongo no kuri akuntu bari babayeho ubuzima batari bishimiye, mu by'ukuri bagahita bagira gutya bagahita rwose baguma hara muri Tanzania. Ibyo rwose ndumva byabigoye pe, biragoye. Byaba bigoye, ariko burya umusirikare buriya icyitwa gusera kw'igihugu ni cyo kibazo gikomeye cyane kurusha umunaniro ndetse no guhura n'ibibazo by'amasasu. Icyitwa ikimwaro cy'igihugu nka Afurika y'Epfo, ikimwaro cy'igihugu nka Tanzania, buriya nuko gusa twebwe wenda tutari abanyatanzania cyangwa ngo tube turi abanyafurika y'Epfo tube dufite iyo ya patriotisme, ariko kumva ko ibihugu bikomeye ko byatsinzwe n'inyeshyamba ni iceni zikomeye cyane ndetse n'igitebo, urumva ko rero icyo kintu kukihanganira biragoye kumva ko bashobora kubyakira bakahita bitambuka inaperiki, biragoye. Gusa urumva ni ibivugwa kugeza amagingo ya ngaya na information iri official ihari. Gusa ikizwi nuko umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo we yagaragaje mu marangamutima yuko urugamba mu by'ukuri batarutsinzwe, kandi ngo batazango bagomba kuzafasha Kongo nuko byagenda uko ariko kose. Buriya nta jambo rishobora gusohoka mu kanwa k'umuyobozi nk'uriya riba ridafite icyo rishingiyeho. Washingira kuri ibyo byose, washingira ku gisebo, washingira ku kuba aba basirikare harabonetse umubare utari wa nyawo w'abavuye mu mujyi wa Goma. Imibare baduhereza baturuka muri Sake, ukabona n'imibare iba yageze muri Afurika y'Epfo, uhita ubona ko mu by'ukuri iyo mibare ishobora kuba itangana. Urumva ko rero nabyo udashobora mu by'ukuri izo nkuru kuzitesha agaciro. Buriya ikitwa inkuru, buri nkuru yose umuntu aba agomba kuyihereza agaciro uko byagenda uko ariko kose. Hanyuma Macaca, muri Rucuro rero naho ngo ibintu biramutse bimeze nabi, ibya Rucuro bimeze bite hano muri Kivu Amajyaruguru? Yes, territoire ya Rucuro byanga bikunze ntabwo byoroshye kugeza amagingo ya ngaya Bwana Faita. Territoire ya Rucuro mu 23 iri gukora ibishoboka ibyo ari byo byose, imaze iminsi navuga ko yagerageje guhashya ku buryo bukomeye izi nyeshyamba za Semusinyatura zo kwa Dominique Ndagute ndetse n'uyu generali witwa Bigabo. Bagerageje gukubitwa ku rwego rudasanzwe,
ndetse baranabahashya. Noneho amakuru rero azindutse atugeraho ni muri gace ko bita Kazaroho. Aha Kazaroho ni amashyamba mu by'ukuri. Kazaroho izwiho kuba ari indiri ya FDL, ariko iyi Kazaroho ikaba ifatanye n'agace ka Bambo. Kugeza amagingo ya Bambo turiya duce twose M23 yamaze kutwigarura ndetse yishyiramo umutekano. Gusa M23 rero ntabwo yanyuzwe n'ibyo nyuma y'uko ihohereje izindi force muri bariya burano kuvuga ngo ku malinye de front hose ku mirongo imbere ku rugamba hagiye hoherezwa ingabo. Uko byagenda uko ariko kose nk'uko turi kujya tugenda tubigarukaho, ndetse na leta ubwayo iri kubivuga mu buryo za sosiyete sivile ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakora ku ruhande rwa leta barimo batabaza bati namwe muramforce kuko M23 irimo iragaragaza imbaraga nyinshi muri ibi bice. Kugeza ubu rero mu mashyamba ya Kazaroho muri iki gitondo M23 iri gukora ya style yigeze ikoresha muri ariya mashyamba ya Rwindi. Muribuka igirica iravuga iti tugiye gukora ama operation muri shyamba rya Rwindi, ndetse nk'uko yagiye ibikora hano muri Parike Nationale ya Virunga. Nibyo rero yongeye gutangira muri iki gitondo hano muri parike n'ubundi mu mashyamba ya za Kazaroho, dore ko ngo hano FDL nyinshi ndetse zanahinzeyo imyaka ngo ndetse zirindiye gusarura ibijyanye n'ibigori ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Murabizi ko hari abahinga ibijyanye n'ibigori bakahinga ndetse n'urumogi bakunze kugurisha muri rusange. Barimo rero bararaswa ku rwego ngo rudasanzwe kugira ngo iyi Bambo ndetse n'izi zakishije zongere zigarukemo umutekano, kuko ntabwo bavuga ko hagara umutekano muri Bambo, muri Gishishe ndetse no muri za Tongo, mu gihe cyo ishyamba rya za ariya za Mabenga ndetse na za Kazaroho haba hakirangwa FDL muri biriya bice. Barimo barashaka kugira ngo babahashe n'ubundi bafate ya nzira yabo yo kwerekeza muri Barikare, hanyuma bajye bakubitwa bari kubaherereza mu ibarabara rimwe, wa mugani wa Murundi wakubita kwa Minogo. Bwana Macacari, uwitwa Vital Kamerhe ngo inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ngo zaba zamukomanyiriza zivuga ko atagomba gusohoka muri buhariye cyangwa se arakumbi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byatewe n'iki? Kabisa uyu ni Vital Kamerhe umaze iminsi mu by'ukuri nta umuswahili phone nk'ibisanzwe nk'uko benshi babivuga, akomoka ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri teritware ya Warungu. Uyu mugabo akaba ariwe perezida w'inteko ishinga amategeko nk'uko bizwi, ndetse akaba azwiho kuba ari umwe mu bazi ibanga rya perezida Felix Antoine Tshisekedi, ndetse banafatanyije. Kugeza ubu benshi bavuga ko Tshisekedi yaba yarahemukiye Vital Kamerhe mu masezerano bagiranye bajya gufata ubutegetsi. Byavugwaga ko uyu Vital Kamerhe Tshisekedi yagombye kuyobora manda imwe, ubundi ya kabiri ikayoborwa na Vital Kamerhe nk'uko bari babisezeranye mu masezerano bari bagiranye. Byose kurangira aho Tshisekedi amuhindutse ndetse anamuta uwakajwiga ndetse amujugunya muri gereza, aho yaje gukatirwa hafi imyaka 21 yose, hanyuma aza kumuhereza icyitwa grâce présidentielle cyangwa se imbabazi, arafungurwa. Vital Kamerhe rero kugeza ubu hari itangazo ryasohotse mu masaha y'ukuri y'ijoro, ryasohotse mu masaha y'ijoro risohowe na niyo bita DGM cyangwa se Direction Générale de Migration, ubwo ni urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka, bivuga ko atemerewe kwambuka imbibi z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo bwana Faita ntabwo banditsemo impamvu, icyo bavuze gusa bavuze ko ngo ari instruction cyangwa se ngo ari amabwiriza ngo bahawe n'inzego nkuru z'igihugu ngo kuba ngo Vital Kamerhe atemerewe gusohoka. Icyo nicyo rero twebwe nk'abantu bakurikiranira hafi iyi politiki y'iki gihugu twabashije gutekereza ko uyu Vital Kamerhe ni umuntu wagiye agaragaza kuva kera yuko ibijyanye n'ibiganiro bya AFC mu 23 byagombye kubaho rugikubita ku ikubitiro. Ni umwe mu bavuye muri gereza ako kanya ahita ajya kubonana na AFC mu 23 ibunagana, ageze i Kinshasa abwira perezida yuko bagomba kuganira, perezida arabyanga. Uyu nguyu rero hari ibyo ari gushinjwa ngo yuko atigeze avuga ko Joseph Kabila Kabange ari umwe mu bashyigikiye AFC mu 23. Iryo jambo kuba atarivuze nk'umuntu uyoboye inteko ngo ni ikibazo gikomeye cyane, ngo biragaragaza ko ngo hashobora kuba hari imikoranire ye na Joseph Kabila. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, hari umugabo uherutse gukatirwa imyaka 11 yo gukora imirimo y'agahato cyangwa se ubwo buriya twavuga ni imirimo nsimburagifungo, bamwita Matata Ponyo. Uyu mugabo
uyu mugabo kugeza amagingo aya ngaya yaje kuburirwa irengero ndetse aragenda. Bivugwa ko uyu Vital Kamerhe yari amushyigikiye, ndetse uyu Matata Ponyo bivugwa ko ashobora nawe kuzerekeza hano mu mujyi wa Goma igihe yaba yongeye kwigaragaza. Uyu rero Vital Kamerhe arashinjwa byinshi, ndetse n'ikindi twavugaho ni ubuswahilipone, kandi ubuyobozi bwa Kinshasa burya ntabwo bwumva aba baswahili bo mu burasirazuba. Urumva ko rero Kamerhe ashobora kwibona muri gereza nanone ubwa kabiri. aha hanyuma Macaca, turimo turagenda rwose tugana ku musozo, tubwire update. Ese mu mujyi wa Goma makuru aramutse mashya ufite muri uwo mujyi wa Goma nta yahe? Ese umujyi wa Bukavu ho biramutse bite ku bijyanye na sekirite? Tunyuremo muri make uko amakuru aramutse, cyangwa se uko iyi mijyi yombi iramutse. Wenda ntangiriye umujyi wa Bukavu mu makaritsiye yose uko mu by'ukuri angana, uko twavuga wenda amakuru aramutse avugwa ahangaha mu mujyi wa Bukavu, haba muri komine ya Ibanda, haba muri komine ya Ibanda niherereyemo karitsiye ya Nyawera, haba mu by'ukuri muri komine ya Kadutu. Gusa muri komine y'ahangaha muri Nyawera akaba ari muri komine ya Ibanda niho hagaragaye gushya kw'amazu kabisa. Ni ibyo ngibyo byabereye mu mujyi wa Bukavu, wenda dushobora kugarukaho. Hanyuma muri komine ya Kadutu biravugwa ko naho hamwe na Lycée Wima muri iri joro rikeye naho hahiye inzu ebyiri. Nanone mu mujyi wa Bukavu waranzwe n'inkongi z'imiriro, aho umwana w'imyaka 7 mu by'ukuri yaje guhira mu nzu imwe. Hanyuma twasimbukira muri komine ya Bagira, niho hakunze kurangwa umutekano muke ku rwego rudasanzwe. Kugeza amagingo aya ngaya wazalendo zagaragazaga ko mu by'ukuri ahangaha Bagira niho hajya haba n'inzira ikunze kwerekeza haba muri Asia ya Zanzibar ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Akaba ari naho hari n'umuhanda uturutse ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru. Biravuga ko amasasu yaje kumvikana hafi ahangaha mu by'ukuri hafi ngo y'ibiro bya Airtel by'itumanaho. Ubwo turavuga ibiro by'itumanaho ya Airtel. Haje kumvikana amasasu, ariko kugeza ubu kubera ko abakiri kare cyane ntiharamenywa dira yaho. Hanyuma wenda mu mujyi kugeza ubu ngubu ndetse iri joro rishobora kuba rikeye amahoro nk'uko navuga, gusa amasasu aba yumvikanye kubera ko abakiri kare biba bigoye kugira ngo umuntu amenye ibyagiye bibera mu makaritsiye yose, cyane cyane nko muri axe ya za Mugunga ukomeza werekera haruguru hamwe na Parike Nationale ya Virunga, usanga ariho hakunze kwibasirwa cyane n'amabandi, ariko ubundi wagaruka mu yandi makaritsiye. Komine de Goma answa iyo isanzwe imeze neza, ariko iyo uzamutse ukajya muri komine ya Karisimbi niho hakiri ikibazo muri rusange. Gusa bivugwa ko n'ubundi hakomeje mu by'ukuri gukazwa icyitwa umutekano ku rwego rwo hejuru. Bwana Fighter, ndumva rwose ibintu byose uba wagiye ubikurikirana Bwana Macacari. Niba nta kindi wenda ufite, twagushimira cyane ugakomeza ugakurikirana, ubwo tukaza kubonana mu yandi masaha ari imbere, muri ya masaha twita ngo ni update time. murakoze cyane, turabashimiye namwe. Yes, abakunzi ba Jeune Official rero rwose yari Macacari ku murongo wa telefone, ndetse na Vincent twabagezagaho ikiganiro cyangwa se amakuru yo muri iki gitondo. Reka nongere mbabwire ko rwose amakuru yacu kugira ngo atazajya gucika uzajye uyabonera ku gihe. Biragusaba nyine kureba ko wakanze kuri subscribe uri butarabikora, ukabikora ndetse ugakanda no kunzogera inkuru zacu ubundi zazajya zihagera ukazibona mu imbere. Birashoboka no kuba udukurikira ibyo byose rwose warabikoze ndetse ukunda n'ibiganiro byacu. Icyo tuba tugusaba gusa nuko inkuru iyo ihageze ukora like, ndetse we wanarangiza ukanasangiza abandi inkuru cyangwa se ugasharinga, ku buryo iyo dushyizeho inkuru rwose uyibona mu imbere, cyangwa se uba unatanze umutayo cyangwa se umusanzu mu by'ukuri hano kuri Jeune Official mu kwagura umuyoboro, kuko bituma nyine n'abandi bawumenya. Hanyuma rero ubwo turaza kugaruka mu yandi masaha tureba n'amakuru ari buze kuba agezweho. Ntimujye kure, mukomeze rwose mubane natwe, haba kuri jeuneofficialnews.com ndetse no kuri Jeune Official kuri YouTube. Murakoze cyane, turabakunda. Ciao.
roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana